الزوف لوني سيبورتور لا جاسكا عند مثلهم ضربة عمار ندونيت أصلا تلبس كايت مثلا تري سبيسيال dans un premier temps نهضر في لا ديسونت دو زونفير نيريشان par la suite نمسليها في السيلونس de monsieur يتمولود et surtout نهضر في النوفو رول de فاروق بالقايد وقبل ما نكمل la vidéo كيف مثلا je vous invite à vous abonner à la chaîne لايكيت la vidéo كي زوجت comme d'habitude à tous les amoureux de la GSK بلا ما طولة في لونيت مثلا نكشمت ذي الفيف دو سوجي أي مثلا cette image me fait mal au cœur. Dès qu'on voit que Monsieur Yerishan, l'image parle de lui-même, hein. C'est une descente aux enfers. Des pères la ville des amoureux, la ville des étoiles. Des pères qu'on dit briller, des nattes survêtes, en tenue de sport, claquettes, ça se comprend. Des briller, ça se comprend. On dit des pères, c'est les claquettes, je comprends pas. Des yeux se présentent sous costume et tout, et puis des pères. Là, l'image qui m'a fait vraiment mal au cœur. Mais vraiment, entre parenthèses, quand vous partagez des images pareilles, il faut éviter. Yerishan, c'est une personnalité publique, mais la personne qui dit là, ou il fait une petite de l'image. Bon, là, je ferme la parenthèse. Mais le comble, c'est pas Machide qui gagne beaucoup plus. C'est un Yerishan, il est à Paris, il a fait sa communication, il est démissionnaire. Il n'a pas dit les médias, quand on a le journal, le quotidien, il a dit Tmourth, Staraf, Stromith, ou le Fahmi Famza de quoi je parle. Donc, il y a l'interview. En plus de ça, il y a un communiqué, la direction des réseaux sociaux, il y a un communiqué, comme quoi M. Yerishan est démissionnaire. Mais par contre, dans tout ça, ce que je ne comprends pas, c'est M. Itmouloud. M. Itmouloud, il a disparu des réseaux. Mais je fais des réseaux. Mais je fais la première fois, il démissionnait Yazid Yerishan, après le match contre le Mouloudia, et il y a une conférence de presse, on le voit dans les médias, et il y a des supporters de la GSK, et il y a des informations. Mais la maison de la GSK est désertée. ولا شو وقت فنا خام كي قال كيني دا ساس بخام سنا مشيت مولود دا ساس بوش توريكشيني اسكو ريالمون تا صدا خام نو ذاين تورا باسكو الحال دي انفورماسيون كوم كوا يا مال اونتوندي يريكشينو كو يريشان vous êtes pas entendu sur des choses mais après on va pas rentrer dans ces détails mais là GSK passe avant tout donc تورا va signer monsieur مولود vous faites quoi دا شو لا تخدمض دا شو تخدمض تورا faut taper sur la table ماشي دا رشي تاع سان GSK. Il faut taper sur la table et puis dire voilà la GSK maintenant et puis il faut prendre des sanctions, il faut prendre des décisions radicales. C'est beau là on a recruté de flan puis de les joueurs puis de l'entraîneur, c'est beau et les supporters. Mais par contre la réalité c'est monsieur Mouloud. Tout le monde est au courant actuellement la GSK elle risque de ne pas participer en Ligue des Champions d'Afrique, c'est un problème très important. M. Mouloud Yerishan qui est parti de la GSK, ça va faire plus de 15 jours aucune nouvelle, donc au bout d'un moment il faut sortir et puis communiquer, rassurer les supporters de la GSK. Donc une vraie une communication. Certes, c'est pas ton rôle en tant que président du CSA, mais la SSPA c'était actionnaire majoritaire. Il faut prendre son courage et puis affronter les problèmes qu'il y a. C'est pas ماشي ذليف ما الا تخسر مليون دا غلطه ولا شغل فيها با de souci mais la GSK avant tout il a donné des solutions pour ce club. Mais le comble dans tout ça يتمثل Yerishan descend aux enfers, monsieur Itmouloud disparu et puis on aura la faire à la deuxième partie de la vidéo je vais lui consacrer plus de temps parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc la deuxième partie يتمثل ادنوغا monsieur Farouk Belqaïd. D'un côté, M. Yazid Yerishan, des périm القواس, les claquettes, M. Belqaïd, costume, أخويا, قمجة, ouverte, الله يبارك, présenter l'entraîneur adjoint, les joueurs, il y a d'autres personnes aussi qui ont présenté. On se dit, M. Belqaïd, en tant que manager, déjà manager, manager,
ترى يفهم ننظر ديجا اسكو ريالمون ديجا كشي هذا الكونترا او سان دو لا جي اس كا اونتر بارونتيز كان اسكو ديك تشيني النوفو رول لكن اسكو تشيني دو بريزيدون دو لا جي اس كا دا الفيس بريزيدون دو لا جي اس كا مسيو زواو il est passé où ومن ديميسيوني نامي il est passé où مسيو les autres actionnaires ندلان عندنا الكل monsieur شلال زاد ندير نوتر حاجه مثلا en principe là après la démission de monsieur Yazid Yarishan en tant que président de la GSK, celui qui revient de droit à la gestion de la GSK, c'est monsieur Chalal, c'est au DG, c'est au directeur général qui revient l'équipe présenter la GSK. Donc monsieur Chalal, il est passé où? Donc monsieur Chalal, normalement il a présenté les joueurs qui ont l'entraîneur adjoint. Parce que il est à la place du président qui est, entre parenthèses, officieusement démissionnaire. Parce qu'il n'y a pas eu d'Ajax pour que la démission soit actée. Donc, ou que Vassina Dalme Farouk Belkhaïd, en tant que manager, il a discuté de la recrutement à part Juba Okassi, voilà, il a juste renouvelé. Et la GSK, en tout cas, on encourage les joueurs qui on n'est pas contre les joueurs qui. Mais par contre, déjà dès l'image qui nous week-end, il y a des choses humanitaires à dire. D'un côté, présenter de nouveaux équipementiers, la GSK humaine. Apparemment, c'est une filière, ce qui dit, le supporter de la GSK, c'est une filière d'Antaya, d'Alger, mais d'un autre côté, de l'Intersport. Est-ce que l'Intersport, c'est un sponsor de la GSK? Intersport. Nous avons des t-shirts qui sont l'Intersport. On bat floquim tinit kan t-shirt la GSK. Est-ce que l'Intersport c'est un nouveau équipementier la GSK? Non, humain est un nouveau équipementier la GSK. C'est une question qu'on vous pose. Et surtout, ils sont en train de vendre du rêve. Là, c'est ce qu'ils disent les supporters de la GSK. Ils ne donnent pas la vérité aux supporters de la GSK. Ah oui, enfin, est-ce que réellement ils ont paraffé un contrat? Ils ont paraffé un contrat. Conférence de presse. Ah oui, enfin, conférence de presse. Ah, nous, l'entraîneur qui on est signé le contrat, il paraffe le contrat. Mais paraffé le contrat. Avec c'est juste un salarié du club. Il a avec le patron du club, soit avec le président du club, soit avec le DG du moment le président, soit le vice-président. Mais c'est juste un manager. Il a les étapes. Il a le secrétaire général aussi. Donc il a à qui le droit de représenter la GSK. C'est juste un manager, c'est tout. Est-ce que maintenant il est devenu le nouveau président de la GSK? Question se pose. Est-ce qu'il est devenu le nouveau DG? Donc on lui a changé maintenant de poste, de manager et on a le nouveau DG de la GSK. Donc arrêtons cette mascarade. Arrêtons de mentir aux supporters de la GSK. Arrêtons de cacher les vrais problèmes de la GSK. Pourquoi les problèmes majeurs? Pourtant, des informations comme quoi même le pauvre, ou soit Khalasara, dernièrement contacté une coude contre le match, le CRB contre le match, le stade n'a pas, le pauvre n'a pas été payé. Le stade, les recettes du stade. C'est c'est un scoop à être. Et nous avons comme quoi l'un des personnes qui démissionnent. Et nous avons attache les joueurs qui déposent la CRL actuellement. C'est de la réalité. ترى ماشي دوز ما كاين بالقايده دراوذ مي لقى المسلي يلاقي يمشي يتمولو دياريشان باسكو ابروف دي كونترا لي اونكور بريزيدون بالقايده كاين كيقارنوني دي زاريفيست دونك اسنيكش تي جوست ماناجر tu restes à ton poste de manager. J'ai jamais vu de ma vie un manager à présenter un joueur dans un club. Fkti d'un club au monde, un manager à présenter un entraîneur qui n'a pas recruté à présenter un smith-là des joueurs, des salariés du club. C'est un salarié, en principe, c'est un salarié du club. Un salarié qui présente un salarié. Ça veut dire qu'il y a des chariots qui sont par exemple un nouvel recul, la ressource humaine, il a le président, il a le PDG, il a de présenter les nets. Il a de présenter les nouveaux salariés. Mais je ne de présenter, je suis juste un salarié, mais je ne de présenter, il y a qu'on va avoir un postino. Donc, il y a la réalité. Il y a
Au bout d'un moment, des fois, on a les sentiments, on a الزاف, on a mais c'est plus fort que nous. لا parce que ما تصور اللي حال لا جيسكا سند لا تسوون كذا خص تسوون الهويه خص تسوون الدوفري سي الكفري خص تسوون الدوفري لا ديراكسيون يا داني لا البريزيدون يتبريزونتي الا الدي جي يتبريزونتي لي سينياتير دي كلوب سي البريزيدون الدي جي دوك هذاك لي سينياتير دي كلوب ما ولاش البريزيدون سي الديريكتور جينيرال كي سيني ذن تيك ستنين اسمي لا ديراكسيون يا دار لي سينياتير الا شريف ملال الا نسيم بن عبد الرحمن دوك هذاك كي سون سينياتير دو كلوب ثري يوغال السكرتير يوغال الماناجر يدي تبريزونتي اون نو هادي تبريزونتي دي جوار دي ريكرو كي n'a pas recruté نتا او فوالا جي اس كا يتمثل او فوالا جي اس كا اسكو ثورة من نتيجة ساكينيا نكون نحملها لا جي اس كا ونقرا مثلا سي لا ديسونت دو زونفير ماشي ديال ريشان كان يا ريشان ثاني فان حالته حاله سا سكومبرون يبدا ان بوان نون روتور غادي يحبس اتحرصن ديجا صافي لونطون كاين غادي ديميسيونير اي داين يا il a d'autres priorités il a exaucé son vœu يخدم سميتو فاتينا تسني سميتو راه تقرا تسني يحكي حتى كاين يخدم 3 فو parmi ses vœux d'être président de la GSK donc maintenant son vœu est exaucé c'est bon نتسبض على المرغوفيس مع مسيو ايت مولود كشينا تقرضن كاين اذا اساس بروغرام il faut taper sur la table toi monsieur Etmouloud toi les vrais supporters de la GSK te posent la question à monsieur Etmouloud pourquoi ce silence réponds-nous juste à cette question nous كنت critiquer de l'affaire privée nous on pose juste des questions en tant qu'amoureux de ce club juste des réponses donne-nous juste des réponses à nos questions parce que ما تسوى لي حاله لا جاس كان دات الحق سي غراف يا ريشان سلي كلاكيت monsieur Etmouloud disparaît فاروق بالقايد nouveau poste غادي تبريزونتي en plus de ça ils utilisent une marque l'Intersport صدق l'utilisation de cette marque ça a le droit de le présenter parce que l'équipementier c'est Hummel c'est pas Intersport toi la main Intersport en plus de ça سميتو ولا لا فيديو هناك كي فيت في كان غادي تاك ديزوردر يا الزين دي تاك لي زور ديونا وندي طفن لا كومونيكاسيون اللي قدون تاكل يسلحوين اذا نتيجه ديريجي لا جي اس كا انت قدي قارن دورات ريكويا كي ميم لونترينور ايتي با فريمون اليز يستنيا جوست بور فير لا فوتو il pourrait même pas le t-shirt Inès il était mal à l'aise parce qu'il a remarqué que c'était Youfed c'est pas professionnel il y a dans pas mal de clubs il y a même parce que présenter une méthode l'entraîneur qui n'a pas Capello là donné ça اماكن كابيلو نغ سي با نغ مورينيو نغ سميتو لا سير اليكس فيرغيسون نغ بريزونتي ما سير اليكس فيرغيسون نغ بريزونتي ما لا جي اس كا سخلا مغدا alors qu'il a aucun parcours au niveau سميتو لا africain il a aucune expérience au niveau africain c'est sa première expérience c'était le club africain de la Tunisie il a يخدم 4 matchs au niveau africain il a 4 matchs d'expérience ذيك ça mais là tu prépares un DTS pour ne pas dire Jamal Menad, pièce de rechange. À quel cinéma Jamal Menad vient, à quel jeton que DTS, mais en cas où l'entraîneur il échoue, à quel d'énergie en tant qu'entraîneur. Les supporters, on n'est pas obligé de sortir des grandes écoles pour comprendre ce système. La direction est qui des réseaux sociaux, je le dis, je le répète, c'est pas mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est de n'importe quoi. Vous trouvez ça normal là communiquer à minuit pour dire communiquer hier soir à minuit pour dire ce qu'était la conférence de presse. Ils étaient pressés. Un salarié du club qui va présenter d'autres salariés comme lui. C'est un salarié maintenant. Assigner monsieur Azouon de qu'est-ce dire. Asmit pour moi t'arrêtes pour me dire je suis de présenter. Tu es le vice-président. À la rigueur je suis de présenter. Monsieur Chalel autant que DG. Normalement, après le président, après Yarishan, monsieur Chalel. أمولاش monsieur Chalel, tu as le secrétaire général, à qui le choix. بالقيد ده salarié كان. إذا ما حتى représenter ده déjà le contrat déjà le contrat je بدر bien à vérifier parce que déjà il est légal parce que tu vois là on connaît il parafé un contrat à ce médius. نبغى نرجع اسكا professionnel. نبغى نقيم ديال الاماتوريزم
Donc les vrais supporters de la GSK, أكويثد. ما الدنيا أكويثد. ما تشيد نكيني en tant que supporter de la GSK دروح هذا يدرقمض. ما تشيد نكيني ذا problème. Je vous passe ce message parce que je vais terminer avec ça. Le problème إنك ما تشيد نك. ما تشيد نكينا درقمض. Parce que كذا ودي كراين la division. لو كذا لا تبروفيتين. وكذا لا دي تسوون لي مانجر يكون شيشه لا كثنا كنتي بابا يارسا. نكون سكراينا غد لازيز انيك شد روح ورا يدرقمض. ني سا بروفيتا. ناف كان دي صحاب تيزي وزوف كان اسنا كل لا سيكوريتي اتسنا لوك لي سيبورتر تراكشينين غن كيني ما نروح نسال ستاد نتسنا كيتسن بوغر انا ceux qui tirent la ficelle ceux qui créent la division des supporters de la GSK les opportunistes les demandeurs d'emploi هذا نخدمون داس ما كاين كريتيك بارابور انيس الناس كتاخد السي في ناس ثاني ديسباريتور coordinateur ونزرا امشي قاعده coordinateur اسكو l'un d'autres personnes يفيتنا كل لي كومبيتونس تكلكل لا رياليتي مثلا لا جي اس كا توكسا كي قاريز مننا كسنا لا جي اس كا انا ولو ديولي كسنا ما دينا باسكو تا سيدي قارن بوركوا موث قارود بونتا العاصمه ماشي صحاب العاصمه هذا بروبليم وين كاين فو كومبروندر لو سونس دي مويت مثلا واذا غادي نلقى صحاب بير خدام وكذا اللي كيتبروفيتي وكذا كيتنا كلا فيسال وكذا اللي كيتني دريمن سور لو دو دو لا جي اس كا وكذا نيكس انا دي بوست سان دو لا جي اس كا وكذا لي ماناجر كل تساوين دي جوار اثنا ميم ليكيب مونتي ديال عنطايا ديال العاصمه توجور ديال العاصمه زنزنا ود الحاجه ونقارن عالميه يمال ومن بعد داك ولا انتر سبور ومن بعد نروح انت ولا ماشي صاين طايا هذا حنا تبروفيتي لي تيشيرت لا جاسكا ياك الناس نخدم 5 8 تبروفيتي شتا سامح عندنا ثلاثه شو دينا تحس لي كومونتيرات يدرقمض سي سا فوتر بروبليم ديجا باش كنا ريكيبير لا جاسكا لا قد ريكيبير باير انا مثلا لا لونيون دي سيبورتور دو لا جاسكا يفو ماشي لايف مثلا دوا كيغلط يفو لو دير باش دو لانتيري دو لا جاسكا Il ne faut pas être des supporters de 2022, alors que les supporters de 2018, dans 2010, dans 2000, il faut juste être un supporter de la GSK, il faut dire la réalité. Il faut avoir une jugeote pour juger ce qu'on est en train de vous passer comme message. C'est que la réalité est مثلا. ماشي ذي كاينين ناخذ ثرقمهم. دونك مثلا لا فيديو كاينه تا واغا تيرم اون دينا تكفو توجور سميتو راه سي لا سيتاسيون كزمنينا قارناك سكوذ مازال تروى الحلال وريني قال الرسل دونك نكون الكومبا انا غاث نكمل جوسكا لا ريكوبيراسيون دي كلوب مي سوا ولا مشطوح خدم دايني دوان شقات دوي ذا غادي كريتيكين شقات دوي ذا غادي رقمن نكوني اون فا باريتي نكون مكاس نخدم اون زاب on va même pas, je vais même pas leur donner le temps qu'ils nous répondre parce que ma répondre ça veut dire ça بعد même niveau نسنكو donc quand ça vient du bas ça touche pas le haut نكون قراو ساون واذا لا رقم الاثنين تبدا mais par contre وين دي روحن pour un débat d'échange des critiques constructives on est les bienvenus elles sont les bienvenues قرارا كاينين je سنا كلش كاين سنا un certain je suis professionnel dans un domaine هادم سي في لي فينانس يعني ديسكوتينيك ديال انا في لي داتا نهضر فينيك ديال في لا ريغلمونطاسيون انا السي اس ا لا اس اس بي لي زارتيكل دروا يا با بروبليم مي هكذا في التكنيك je suis pas un professionnel des techniques j'ai des compétences dans un domaine et dans la tactique de jeu des autres joueurs qu'est-ce que le hano le hanara je peux pas je suis pas un entraîneur je suis pas quelqu'un qui maîtrise pour te répondre mais là il ne faut pas sortir des grandes écoles pour comprendre qu'on a au U19 c'est la Géodrome il a 10 matchs alors que نكون انسان يتسالم انسان لا رمضان انسان سميتو لي بوعاليه انسان لي نشاط انسان لي مدان اي جون باس وكذا ياكس لي يو 21 يقول لي لا ريزيرفنا لونسين ديريكسيون على كومبري لي شوز مي يكون وي تسام تهدم والله ما كون 2017 ترولم ثلاث ناس كوسا كترولم باسكو سي اون فيت اون افون خاطر اون دينا غايث مثلا ساشي اون شوز ا 90% on va pas participer à la Ligue des Champions d'Afrique 90% participer parce que ثورا تزرم ناوند ثورا زيك peut-être au niveau FIFA كان ثورا ثلا فيفا ثلا طاس ثلا لافاف
لا فاف ميم السي ار ال لا تسي قارنوا السي ار ال اون نشوفها لا بروشين واد نخمم لي فيديو باسكو تاسي قارن نكون نسلم طاس نكون نسينا لك تشوفها جوست لارتيكل دو لوا سي العربيه الفصحى وهذاك تشوفها ستروميث ومن بعد كشيني غور جو تو دوموند جوست دو لير اي كيف غتغرض ومن بعد سي اتوا جوجي باش تكريتيكي جوست بور كريتيكي ارغيومونت نجي كون دير هنا تسالوي مثلا فيف لا جياسكا اسازكا لو كومبا كونتينيو جوسكا لا ريكوبيراسيون de ce symbole parce que ذوك هذا كي قرد لونا ذوك هذا خصمون درنا سي ديوالن ذوك هذا قالوا سي لا جياسكا الوقت ان 2017 يك جارينا كل جياسكا وان دافيك ان اوتر فيزاج ديوالن اكطوالمون اثنا كتون دي تيلي كلوب اختوتنا لونديتمون ماسيف وما دغدس سوفر سوسيتي ناسيونال باسكو تا سي سون سوسيتي ناسيونال نكون لا جياسكا ورتنو زور ثراهن la seule chose qu'on demande c'est l'augmentation du capital, ouverture du capital mais أتقيم les investisseurs locaux تفهمت نوثوكيمت ثاني مرة مثلا نجاكم دير هنا تسلويت